Kontrakt, 2 pik savt, zgubitki, nič v križu, 2 v piku, 2 v srcu, 1 v kari. Skupaj 5 zgubitkov, dodatni štihi, rezanje v srcu, rezanje v križu, enojec in odmetavanje, rezanje v kari. Ataka 2 križ, vzamemo s kraljem križem, igramo nizki križ. Igramo karo, ker imamo spodaj dvojca. Spustimo. Spustimo pika. Vzamemo pika z asom. Igramo križ. As, odmečemo srce. Igramo karo. Vzamemo z asom. Igramo karo 8, ki jo porežemo s pikom. Igramo 6 križ, ki ga porežemo s pikom jack. Igramo karo. Odmečemo križa, ki jo vzame ves, damo karo. Igra 10 srce ves. Spustimo. Vzamemo srce s kraljem. Igramo pika. Nasprotnik ima še enega pika, ki ga vzame z damo. Zadnji štih, 8. štih, vzamemo z adutom 8 pik.